Katika kitabu kile cha Marko sura ile ya 13 mstari wa 10 inasema hivi: na sharti injili ihubiriwe kwa mataifa yote. Ni hakika na kweli kwamba neno la Mungu lazima lihubiriwe kwa makabila yote, maana Kristo hatarudi kulinyakua kanisa ikiwa kama injili haijafika katika maeneo yote mpaka mwisho wa nchi. Tafsiri ya mwisho wa nchi ni kufikiwa mataifa yote, makabila yote, maana neno la Mungu ni sharti lifike kila mahali. Habari njema za Yesu lazima ienee, kwa sababu Kristo hatataka kurudi kumuonea yoyote mtu kusema sikusikia neno. Ndio maana Mungu atawatuma watu wa makabila yote, atawaita makabila yote, hata makabila yaliyokuwa yamebaki nyuma kama Wamasai, kabila zingine za ndugu zetu wa Mang'anti. Lakini leo hii wako wachungaji, wako maaskofu, wako injilisti, naendelea kuhubiri neno la Mungu, maana Kristo hatamuonea yoyote. Kwa hiyo